Dosta se jučer i danas govorilo o vlasništvu nad medijima i tome kako oni utječu na borbu korupcije, da li pomažu ili odmažu. Pa će u svezi toga biti sigurno sljedeća dva zanimljiva predavanja. Prvo je gospođe Sandre Hrvatin iz Slovenije, koja se zove Vlasništvo u medijima, poticaj ili kočnica u borbi protiv korupcije. Gospođa Hrvatin, izvolite. Ja bih se najprije zahvalila gospođi Kseniji i gospodinu Draženu za poziv. Vjerovatno je povod za taj poziv bila knjiga koju sam s kolegicom Brankicom Petković objavila još 2008. godine. U toj knjizi smo pokušali u biti odgovoriti na veoma jednostavno pitanje zašto je slovenski medijski prostor takav kao što je. Tu knjigu smo završili. Ja se više s tim pitanjem ne bavim jer se mi čini potpuno besmisleno s time se baviti i reći ću vam zašto. Knjigu je pročitalo mnogo ljudi izvana i sjećam se pitanja jednog mog kolega koji radi kao sudac u Njemačkoj, koji je kada pročitao knjigu pitao koliko ljudi je završilo u zatvoru. I moj odgovor je bio nitko. Znači, u slovenskom prostoru ta knjiga nije imala nikakvog odjeka, nitko se sa time nije bavio i problemi o kojima smo pisali u toj knjizi ne da se nisu riješili, nego su postali još dublji i dublji. I ja mislim da smo trenutno sada u Sloveniji u fazi kada stvarno se nalazimo u situaciji kao što smo bili prije 20 godina. Znači, mi smo išli kroz tranziciju da bi se vratili tamo odakle smo krenuli. Mi imamo apsolutni monopol medija koje ima država, imamo totalnu netransparentnost medijskog vlasništva, imamo novinare koji su praktično najslabije plaćena radna snaga u cjelokupnoj populaciji zaposlenih. Znači, na njima su prakticirane sve te metode prekarnog rada, znači autorski honorari, neplaćeno, cijena novinarskog priloga kojega, recimo vijesti, članka i tako dalje, tako mizerna, znači govorimo o 2 eura, 3 eura, zato sad si predstavljate koliko novinar mora na mjesec toga napisati, a to je onda i rezultat da imate takvo novinarstvo o kojemu govorimo. Ja bi na ovoj točci možda samo 2 stvari. Gospodine Čupiću, ja obožavam to što ste rekli i jasno mi je zašto vas maltretiraju u Srbiji. Ali ako vam je u ikakvu, ne znam, zadovoljstvo, ste jedan od rijetkih ljudi koji ima kičmu i zna kad boli, kad se sagneš, kako to boli. I mislim da nikakve nagrade nećete dobiti, nitko vam ništa, priznanje i tako dalje, ali bitno je po mojem to da svaku večer kad idete spavati, spavate mirno. I to je važno. Jedino što bi upozorila na tom vašem pristupu i o toj glorifikaciji etike, morala u sprezi sa novinarstvom i tako dalje. Ja mislim da je jedan od ključnih problema koje imamo danas da je novinarstvo postalo krajnje nemoralno. I ta ideja o tome da novinari i mediji mogu sami sebi regulirati je potpuno kriva. Ja mislim da smo mi trenutno u vremenu kada država sa striktnom regulacijom mora regulirati to područje. Znači, mi se ne možemo oslanjati na to da novinari i mediji sami sebe reguliraju, nego moramo imati striktne zakone koji postavljaju pravila, postoje kazni, postoje odgovorni i tako dalje, i tako dalje. I samo za primjer, vi se sjećate prošle godine te afere i skandala sa prisluškivanjem Murdokovih časopisa. Nakon toga je Murdoch ugasio svoj časopis koji je izlazio 168 godina i kad ste uzeli taj zadnji broj kojega je kupilo 4 milijuna ljudi, znači 4 milijuna ljudi je ponovno platilo za nešto za što su znali da je krivo, nemoralno, neetički i tako dalje. I na trećoj strani odlazeće uredništvo zapisalo da su mnogo toga dobro napravili, ali da jednostavno mehanizmi kontrole nisu funkcionirali. I ja mislim da za odgovornost za to da mehanizmi kontrole ne funkcioniraju imaju isto tako mediji i novinari. I sadašnja financijska kriza u kojoj se nalazimo i za koju svi optužuju Wall Street i tako dalje, nemojmo zaboraviti da je većina globalnih medija u biti darling Wall Streeta. Znači,
ta sprega postoji i to se ne može izbjeći. I druga stvar, to je bilo pred par dana, je ombudsman New York Timesa, za koga svi tvrde da je jedan od najboljih časopisa na svijetu, u jednom svojem komentaru napisao da li novinari imaju pravo ne izvještavati o glupostima koje govore političari. I ja kad sam to pročitala sam rekla, Bože moj, a vam to ne govori puno o tome kako novinari razmišljaju o svojem, znači izvještavaju o nečemu što znaju da je laž, što znaju da je glupo, što znaju da ne drži i onda pozivajući se na to pravilo objektivnosti i tako dalje, o tome izvještavaju. Znači od nemoralnosti još jedan korak dalje, smatram da je veliki problem s novinarstvom da smo mi pristali na nekakvu tezu, nekakvu alkemiju, mađioničarsku tezu da novinari djeluju u javnom interesu, s time da taj javni interes niko nije definirao. Mi ne znamo šta je javni interes. Tu i tamo čujemo da se javni interes zamijeni sa nacionalnim interesom i mogu vam reći da je svako djelovanje države i medija u nacionalnom interesu bilo katastrofalno. To je najkoruptivnija djelatnost o kojoj možemo govoriti. I ja bi ovdje u skladu sa Adamom Smithom i klasičnom liberalnom pozicijom, znate, interes je nastao kao način kročenja strasti. Interesi i strasti. I ja bi ovdje radije govorila o javnoj koristi. Znači, koju korist imamo mi svi državljani od toga što se radi. I time bi izbjegli taj nekakav, po mojem mišljenju, nekakvu neobičnu poziciju u kojoj mediji imaju monopol nad javnim interesom, s time da nema nikakvog mehanizma kako ih kazniti u slučaju da ne rade u javnom interesu. To je jedna stvar. I druga stvar, gospodine Dražan, vaše predavanje, znate, déjà vu, to je već viđeno u Sloveniji, da vam samo kažem, znači od 2008. do danas šta se promijenilo. Promijenilo se to da je država ponovno najveći medijski vlasnik, država preko banaka i povezanih poduzeća u biti kontrolira praktično 70% trga štampanih medija, da se jedan od vlasnika televizijskog programa sa nacionalnom pokrivenošću, to je švedski vlasnik Modern Times Group, se odlučio da jednostavno zbog neraščišćenih odnosa na medijskom tržištu napušta Sloveniju. To je znači jedan od prvih primjera da ja poznajem na ovom prostoru da se netko odluči da jednostavno frekvencije vrati. Da kaže da je situacija takva, da je monopol na tržištu oglašavanja tako velik da nitko živ ne može tu prosperirati. Da imamo jednog velikog medijskog vlasnika i telekomunikacijskog vlasnika, to je crkva koja je u bankrotu. Predstavljajte si da je ovdje na Markovom trgu netko stavio hipoteku na glavnu crkvu i nje pripadajući. To se dogodilo sa Mariborskom biskupijom, što znači da kako će banke naplatiti svoju hipoteku, to vjerojatno samo Bog zna, ali vjerojatno su nekako to osigurali. Sljedeći problem je taj da je prije par mjeseci zbog opet transakcija između različitih medijskih vlasnika od kojih se nikada ne zna ko ima novac. Gospodin Rakar je govorio o firmama koje imaju taki mali kapital. U Sloveniji je potpuno moguće. Vi sad znate recimo ovo ping pong između Mercatora, Agrokora i tako dalje. Pa se onda Laško odlučio da će... Laško nema novaca. Laško koji ima, a taj isti Laško ima u vlasništvu Delo, Slovenske novice, Večer i tako dalje, znači veliki medijski imperij. I Mercator u imenu nacionalnog interesa se ne brani toliko Mercator, nego se brani ti novine koje su važne jer slovenski političari jednostavno politiku ne razumiju kao javni interes, niti kao kročenje strasti, nego jednostavno kao način privatizacije. Znači svaka politička elita kada dođe na vlast privatizira politiku za 4 godine i to je to. Tako da mogu reći da je, kada sada pogledam na cijelo to što sam radila zadnjih 15 godina, mogu reći da je ključan problem koji imamo je problem korupcije. I kao što gospodin Čupić rekao, ja se u primjeru korupcije vraćam na to etimološko, semantičko značenje koje korupcija ima u samoj biti i to je da je korupcija u osnovi slabo vladanje.
Znači da se radi o privatizaciji vlasti, da se radi o tome da vlast ne djeluje transparentno i u interesu, znači u interesu Commonwealth, u interesu svih državljana i tako dalje. I tomu dodajem još jednu dimenziju, i to je da smo za tu korupciju odgovorni mi državljani. Ja naime smatram da je i državljanstvo isto tako javna služba i da su državljani isto tako dužni da slijede nekakvoj javnoj koristi, da se povremeno odreknu svojim vlastitim privatnim interesima i da je u sprezi svega toga dolazimo do situacije koju veoma lijepo opisuje Lawrence Lessig u svojoj zadnjoj knjigi Republic Lost, gdje ne samo da nam vlada korupcija, nego je vlada korupcija. Znači mi živimo u državama u kojemu korupcija je vlada. I to je najveći problem za demokraciju. Ja mislim da je pitanje ovoga desetljeća i uopće pitanje preživljavanja demokracije, čak i ne govorimo o demokraciji, nego govorimo o republici. Ja sam liberalna republikanka. Govorimo o republici kao najboljem načinu upravljanja javnih pitanja. I mislim da je korupcija jedan od ključnih problema i ako se pitanje korupcije ne riješi, i mislim da to mora postati osobna stvar svakog građanina, da ni jedan građanin ne može reći to nije moj problem. To je problem svih nas. I dokle mi svi to ne shvatimo kao problem, nažalost korupcija neće biti riješena. I u cijeloj toj priči mi je vodile dvije stvari. Jedna stvar je rad talijanskog, on čak i nije novinar, on je po vokaciji filozof, to je Roberto Saviano, koji u svojoj gomori u biti napiše jednu, znate kako se njegova, ne znam ako je neku knjigu pročitao, kako se njegova knjiga završi, zadnja rečenica u njegovoj knjizi kaže: prasci, još uvijek sam živ. 2006. godine od tada živi u biti u zatvoru. Od 2006. godine 24 sata pod policijskom zaštitom, ali ima u knjizi jedna lijepa stvar kada on kaže: ja nemam nikakvih skrivenih disketa, ja nemam nikakvih dokumenata i tako dalje. Ono što imam je to što sam ja vidio. Ja sam živi dokaz, ja sam svjedok toga što se događalo. I taj njegov stav koji bi ja dala na dušu mnogim našim novinarima je da živimo u vrijeme kada novinarstvo ne može biti objektivno. Mora zauzeti poziciju. U borbi protiv korupcije novinari nemaju objektivne pozicije, to je njihovo subjektivan način borbe protiv korupcije. I drugo pitanje, drugi citat je od Tonija Soprana. Moja teza da mi živimo u ekonomiji, Sopranovoj ekonomiji, mislim mi smo države u kojoj Sopranova ideologija funkcionira dnevno, koji je rekao da je njegovo djelovanje kao suprotnost od kralja Mide. Znači sve s čega se dotakne se promijeni u drek. I to je naša realnost. Čime sam se u zadnje vrijeme bavila u skladu sa tom knjigom koju stvarno preporučujem, to je knjiga i gibanje koje je od prošle godine zaživjelo u Americi, to je gibanje Root Strikers, kojega vodi skupina oko Lawrencea Lessiga. Zanimaju me 3 stvari koje su po mojem mišljenju ključne da bi mogli boriti se protiv korupcije. Jedno pitanje je potpuna privatizacija, odnosno kidnapiranje politike strane političkih elita, koje se vidi u tome da parlamenti raspravljaju samo o temama koje su vezane na interese onih 1%. Čak ni ne 1%, nego 0,01%. Između ostalog, pogledajte imovinsku strukturu vašega parlamenta, imovinsku strukturu našega parlamenta. 39 njih je kao primarno područje svojega djelovanja stavila medije i audiovizualnu politiku. A je to najvažnije pitanje za lobiranje u Sloveniji? Ne znam. Ako njima još dodate one koji su kao drugo područje svojega djelovanja stavili informacijsko društvo, onda dobijemo da 4/5 lobista u Sloveniji lobira za medije. I ako imamo podatak da su ti mediji u državnom vlasništvu, onda dobijete neku nenormalnu, incestuozan odnos između svih tih aktera kojega treba analizirati. I treća stvar, recimo Lessig piše o tome kako se
američki lobisti trude utjecati na zakonodavca da donese takav i takav zakon. Kod nas uopće ne trude. Kod nas medijski vlasnik napiše zakon, nađe stranku u parlamentu i stranka mirno uloži taj zakon i zakon ide u parlamentarni postupak. I nitko živ ne postavi pitanje da je to apsolutno neprihvatljivo, da je to nešto što praksa reprezentativne i parlamentarne demokracije ne može prihvatiti. I još jedno pitanje koje se meni čini isto tako bitno, o kojem vi, Dražene, niste govorili, ja mislim da je treba o tome puno govoriti, i to je pitanje reklama i novca iz reklama. Komisija za sprječavanje korupcije je u svojem zadnjem izvještaju za Slovenska za godinu 2010, polovinu godine 2011, u biti pokazala kako su u Sloveniji djelovale dvije velike media pool buyer agencije koje se mijenjaju kako se mijenja vlast. Znači, po prihodima koje imate jednu agenciju koja je dobivala 90% prihoda u mandatu vlade 2428 i kad se promijenila vlada 28 je na vrstu došla druga. Sada tih dveh agencija uopće više nema, imamo samo jednu agenciju. Ta jedna agencija je u vlasništvu 5 najvećih oglašivačkih firmi. 4 direktora teh agencija su upisani u registar lobista i te agencije operiraju sa približno 450 milijuna eura godišnje oglašivačkog novca i vi znate da mediji su zavisni od toga novca. I ako imate takav monopol na oglašivačkom prostoru, onda vam je jasno zašto se je švedski vlasnik televizije odlučio da jednostavno ide, jer do novca za oglašavanje ne možete doći. I moram tu isto tako istaknuti da većina tih oglašivačkih firmi imaju svoje političke šefove, imaju zaleđe u političkim strankama, jer svake 4 godine su naravno izbori, treba imati PR-ovce, treba imati oglašavanje, treba imati agencije koje će se baviti sa tim stvarima, tako da je to jedno od pitanja. I zadnje pitanje o kojem bi isto tako trebali govoriti, to je pitanje povjerenja u institucije. Zadnje istraživanje javnog mišljenja u Sloveniji je pokazalo da u povijesti tih javno-mnjenjskih istraživanja stupanj povjerenja u institucije države i civilnog društva nikada nije bio tako nizak. Znači, mi imamo potpuno nepovjerenje građana u parlamentarnu demokraciju i ja mislim da su to ulazna vrata u nedemokratske režime, u totalitarizam. Ja mislim da je to strašno, kao što je gospodin Čupić rekao. Imate ljudi koji su nezadovoljni sa svima, imate ljudi koji se osjećaju nemoćni, imate ljudi koji smatraju da postoji nekakva elita koja je kidnapirala vlast, koja radi po svoje, da postoje jedna pravna država za bogate i druga pravna država za siromašne i tako dalje. I u takvoj konstelaciji snaga ono što ljudi najviše vole čuti, to je red. Znate, u 30. godinama prošloga stoljeća su red uvodili Hitler, Mussolini, Stalin i ostali i kada čujete taj poziv za redom, bez obzira da u kakvom kaosu živimo, to je strašno ozbiljno. I sada da završim, ja mislim da upozorila bi još na jednu stvar, ja mislim da možda će Ilko o tome govoriti, a to je da iako mi imamo različite države, mafija i korupcija u jugoistočnoj Europi djeluje kao jedna država. Oni su država. I mislim da bi novinari koji izvještavaju o korupciji morali izvještavati zajedničko o tim pitanjima, od Hypo banke, od svih tih priča koje vi priča u Srbiji i tako dalje, da bi morali zajedno i mislim da bi isto tako morali institucije koje se bave sprječavanjem korupcije i nadgledanjem toga da bi morali daleko više surađivati, jer to je jedan od problema koji je po mojem ključan problem na kojemu demokracija ili stoji ili padne. Ako izgubimo bitku protiv korupcije, onda nemamo niti demokracije i nažalost ja se bojim da većina hrvatskih medija u toj borbi nije na strani onih koji se bore protiv korupcije. Toliko s moje strane. Hvala.